Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa satong nobina to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most Holy Virgin Mary, Mother of God and our Mother, under your title as Our Lady of China, we come before you with humble and trusting hearts. You who stood faithful at the foot of the cross, and who now reign in heaven as Queen, look kindly upon your children, protect the Church, strengthen our faith, and guide us in times of trial. Obtain for us the grace to love your Son, Jesus Christ, more deeply and to follow him more faithfully each day. We entrust to you our needs and intentions. Silently mention your petitions. O loving Mother, intercede for us that we may receive the graces we seek, if it is according to the will of God. Amen. Day 6, Prayer, Purity of Heart. Reflection, Mary is the model of purity and holiness. Prayer, O Immaculate Mother, help us to live pure and holy lives. Guard our hearts and minds from sin. Lead us closer to your Son through a life of virtue. May we always seek what is good and pleasing to God. Amen. Closing prayer. O Mary, Our Lady of China, you are our loving Mother and powerful protector. Watch over us, guide us, and keep us close to your Son. We place our lives in your hands. Lead us always to Jesus, the source of our hope and salvation. Amen. Prayer for Our Lady of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the China's people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. please rise for our novena to our Mother of Perpetual Health.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground.
Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary. Pray for us. Holy Virgin conceived without sin. Pray for us. Our Mother of Perpetual Help. Pray for us. We sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may rejoice with you at Christ's victory over sin and death, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us.
that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Consecration. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children. Obtain for us true sorrow for our sins and fidelity to the promises of our baptism. We consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves, but for Christ your Son, that we may see Him and serve Him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of perpetual help, we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise.
Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual health. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaaban. Maheherakon asin maugayo na Ama, day ka masasabutan nin si Isayman na nagsasabwag ni Neriwal, day pwedeng mag-ako sa imo ang si Isayman na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, byulensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabalala nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makoa ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sato, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan in tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Miyerkules sa ikalimang simana kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, prayer for Terso Balyeta, dulot kan Sarong Anonymous. Pasasalamat man dulot ni Harry Glenn, in honor of Our Lady of Salvation, dulot ni Josefina K. and family. Pasasalamat man dulot ni Cheryl L. Apuli, and dulot man kan Sarong Anonymous. Thanksgiving for the birthday of Elmer. Pasasalamat for the birthday of Elmer Villarasa. Pasasalamat man for the birthday of Melanie, dulot ni Mila Cabria and family. Pasasalamat man dulot ni Terso Balyeta and family. Asin, pasasalamat dulot ni Josel Asaituno and family. Sa espesyal na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Sa espesyal na kagadan for family, friends and own healing, dulot ni Jenny. To pass the NCLEX exam, dulot ni Ale Rose Azucena. For safety, protection, and blessings for fishing of my brother, dulot ni Oliver B. Oplida. Sa special na kagadan man, dulot ni Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, Samuel Batalia and children. Sa special na kagadan, prayer for Mary Ann and Ruel La Chica, dulot ni Edna Fe B. Domiciano and family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Maura and Dominador, dulot kan Asopardo and Cantara family. Sa kalag ni Ruben, dulot ni kan Asopardo and Cantara family. Sa gabos na kalag, dulot ni Meds. Sa kalag ni Severina and Pedro, dulot kan Abion and Donato family. Sa kalag ni Emma, dulot kan Calyos Lovindino family. Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, dulot ni Tess Sanyosa and family. Ruben and Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Sa kalag ni Wilfredo, dulot ni Arnold de los Santos. Sa kalag ni Aisa May, dulot kan Madrideo family. Lourdes and Pedro, dulot kan Anton Nocedo and family. Rodel, dulot kan Archaga family. Para sa death anniversary ni Holita, dulot ni Vanessa Eva Noilan. Para sa first death anniversary ni Wally, dulot ni Imelda and Maki Pagal and family. Sa kalag ni Carlos, dulot kan Destura family. Para kay Higino and Mercedes, dulot ni Herminia A. Ramirez and family. Sa kalag ni Erlinda, dulot ni Elmer Villarasa and family. Sa kalag ni Noime, Manuel Ngosyong, dulot ni Emma Chan and family. For heavenly anniversary of Salvador Jr. and para man sa kalag ni Lourdes and sa kalag ni Manuel, dulot ni Mila Cabria and family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Ana de la Paz. Sa kalag ni Pastora, dulot ni Gloria de la Cruz and family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa pagdarama, kita sa iyang banwa. Inabot na ibanang, hindi bumalis. Sa Diyos na sa pagtubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. nasa anong naaldaw na kita? Misa novenaryo sa pag-andam sa maabot na kafiestahan ni Our Mother, Our Lady of China. Asin ngunyan man, Miyerkules, idinudulot tayo ng Santa Misa sa pag-arang paghagad kan tabang kan sa tuyang mahal na ina sa iyang titulong Nuestra Señora na indanay na pagtabang. Asin ngunyan man an ikatulong aldaw kan sa tuyang misa triduo sa pagpamipi para sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan. Special kong isinasabay sa misang ini ang kapahingaloan kan kalag ni Ricardo, ang brother-in-law ni Father Tonton, sinan kalag ni Wally. Mga tugang tanganing kita gabos na uyarig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa ido mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kakurangnan ta Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, nagbabago. Asin namumuot sa kalinigan, ninbuot, dara sa imo ang mga puso kan sa imong mga nasasangkuban. Tanganing ang mga linigtas mo sa kadiklumanin kawaranin pagtubod, dainanggad masiblag sa liwanag kan sa imong katotoohan. Uli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturgia kan tataramon. Himatay onyato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Nagkapira na naglugsot hali sa Judea. Nagtukdo sa mga tugang na kunday magpa-circumcision. Susog sa itinugo ni Moises, day makakaligtas. Ini naging dahilan nin karibukan, asin pakatapos nin halawig na pakipagpaliwanagan ki Pablo asin Bernabe. Pinagmarhay na si Pablo asin Bernabe, kaiba ni nagkapira sa Sainda, magpa-Jerusalem.
makihumapot sa mga apostol, asin mga namamahala, manungod sa bagay na ini. Pinagpahumali sinda kan mga tugang sa Antioquia, asin pag-agi ninda sa Phoenicia, asin sa Samaria, ibinareta sa mga tugang na nag-ako na kan pagtubod, an mga pagano, asin an bareta ikinaugmanggayo kan mga paratubod. Pag-abot ninda sa Jerusalem, inako sinda kan mga tugang, mga apostol asin mga namamahala. Dangan inusip ninda ang gabos na ginibo ni Diyos sa sainda. Alagad nagkapira sa mga Pariseo na nagtubod, nagkipagsuhay na ansabi, kaipuhan na ang mga pagano magpasirkumsisyon, asin tukdoan na mag-utob kan tugo ni Moises. Ang mga apostol asin ang mga namamahala nagtiripon, pinag-urulayan ang manunungod sa bagay na ini. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan sabihon ninda, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Naugma ako kan sabihon ninda, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Naugma ako hulita sinabihan ako, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Asin mo niyan ang samang mga bitis, yaon sa laog kan sa imong nga pinto, o Jerusalem. Naugma ako kan sabihon ninda, maduman kita sa harong nin kagurangnan. An Jerusalem, ginibong syudad na masarig, sa iya minatukad ang mga tribo nin kagurangnan. Naugma ako kan sabihon ninda, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Tanganing duman magpasalamat sa ngaran nin kagurangnan. Susog sa tugo na itinaaw ki Israel. Sa iya ibinugtak ang mga trono sa paghukom kan harong nin David. Naugma ako kan sabihon ninda, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Sabihan mo, O Diyos ng kadamuhan, sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, ako ang tunay na balagon nin ubas, asin an sa kuyang ama, iyo ang paratanom. Ang lambang sa nga nauyas ako, alagad ay nagbubunga, pinuputol. Asin ang lambang sa nga na nagbubunga, pinuputulan. Tanganing urog na magbunga. Kamo mga malinig na, huli kan tataramo na sinabi ko sa indo, magdanay kamo sa ko, asin ako magdadanay sa indo. Ansa nga na dain nasa balagon, dain makakabunga. Siring man kamo, kunday kamo magdanay sa ko. Ako ang balagon nin ubas, kamo ang mga sanga. Ang nagdadanay sa ko, asin ako sa iya, nagbubunga, nindakol. Ulit akong dai ako, dai kamong mahaman. Anday nagdadanay sa ko, kabaing, sa sanga na itinatapok asin naaalang. Ang siring na mga sanga tinitipon asin isinusog ba sa kalayo. Kung kamo magdanay sa ko, asin sa sakong tataramon, magdadanay, an sakong tataramon magdadanay sa indo, maghagad kamo kan ano man nabuot nindo asin sa indong makakamtan. Kaumawan ni sa kuyang ama na kamo magbunga ning dakol, asin kamumagin sa kuyang mga disipulos. Mga tugang marhay na barata kan kakurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po. Saro ini kan mga magayuno na imahe na ginamit kan sa tuyang kakurangan to describe His relationship with us. Remember last fourth Sunday of Easter, He introduced Himself as the good
shepherd, the one that we should listen to, the one that we should follow. Tanganing makaabot kita sa berdeng sabsaban. Tanganing kita makaabot sa iyang turil o sa iyang kahadean. Ngunya naman, sarong magayon na imahen, apisar kan pagiging niyang marhay na pastor, na ginamit kan sa tong kakurangan iyoan pagiging balagon na konsen kita mga sanga, I am divine and you are the branches. Klarado bagang marhay. Sa mga tataramo na inikan sa tong kakurangan, as bisar kan magdangog kita sa iya, apisar kan magsunod kita sa iya, kaipuhan tapong ang buhay niya to konektado sa iya. Otherwise, gari cellphone, kung day konektado, ang mangyayari sa to, lobat. Diba? Klarado baga? Nata daw tadi pisilon gibuhon ano, taramduman ko kay ito, may sarong pading foreigner, nag-aadal pa sa ng Tagalog. Pag misa niya, iniso ibanghelyo. Nagkarilibong sa mga tao, ta imbis sabihon kan padi na ang sabi ni Jesus, siya ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nasabi kang padi, ta medyo bilot. Ang tabi ni Hetut, ako ang puno ng ubat, kayo ang mga tanga. Minsan, totoo, nagigitang mga tanga, ngata, tayao na. Ang kaipuhan lang, sinabi na kan kagurangnan, sa iya kita dapat konektado. Ngata daw. Sa buhay, mas tigpipili niya itong isaksak, ikonektar ang sa tuyang sadiri sa mga kinabano na bagay, titulo, posisyon, kayamanan, imbis na ikonektar taan sa tuyang sadiri sa tuyang kakurangan. Kaya baga ang iba sa tuya, mas kiyao na sa simbahan, lobat man giraray. Ngata, dai, konektado sa satuyang puon, sa satuyang balagon, na iyo ang satuyang kakurangan. So, ibig sabihin, number 1, kung kita konektado sa iya, diyan kita makakakua nin buhay. Ano ining mga lifelines na ino-ofrecer sa tuya kan sa tong kakurangan? O hindi, congratulations, siya ang kita digbitanganing i-charge an sa tuyang sadiri, an pagpamibit, an sa iyang tataramon, na pinuproklamar sa tuungon yan, an banal na Eucharistia. These are our lifelines. Inian sa tuyang koneksyon sa satuyang kagurangan. And as promised, if we remain in Him, kung kita magdadanay na konektado sa iya, diyan kita makakapamunga. It is then that we will bear fruits. Imagine kung ang sanga, dahil konektado sa puon, anong nangyayari? Naaalang, ilinga ang kataning mo, taalang na. Naaalang. As in, an alang, nasanga, sa inapapaduman, isinusugba sa kalayo. Yan. Itinatapok, as in, isinusugba sa kalayo. Ikaduang importante digding tungkusan ta, tangani daang makapamunga, ang kahoy o sanga, kaipuhan mag-undergo nin pruning. Aram nido ang pruning. So mga plantita, digdig, gusto mong mamurak ang tinano mo, gusto mong mamunga ang kahoy, you have to do some pruning. Ibig sabihin, remove everything that is unnecessary. Iwa kayang parte ki kahoy, parte ki sanga, na dahil naman kaipuhan. Kaipuhan mo ng putulon. Yan. Sa buhay, we also undergo pruning. Yun na ini ang mga pagbalo minsan. Ini na ang mga kadipisilan, problema na igwa kita. These are ways of God to prune us, to
remove what is unnecessary sa buhay niya to. Bad habits, ano pa? Mga attachments na igwa kita sa tuyang buhay, or even plans that we hold on to, na bako man kaipuhan sa buhay niya tong tao. Iniginigibo kan mahal na Diyos, tinutugutan niya minsan, tanganing kita mas makapamunga sa satuya pong buhay. Permi ko nadadangog, no rin daw ngayon ako, Padre, matama sa loto. Kapag tumama ngayon ako sa loto, ma-donate ngayon ako sa imo. Gari, iyo na bagay ito ang, pero dahil man pala nagtataya, nanunuga ng ma-donate da sa St. Jude, dahil man nagtataya na ako, nagtataya ka, dahil man. Minsan may mga attachments kita na baka dahil tigtugutan kang kagurang nagtakong manggana ka sa loto, dahil ka na masimba. Dahil mo nakaipuhan sa Diyos, baka dahil ka na makamidbid. Baka pag yumaman ka, ilaag mo naman sa maleta ang kwarta mo. Di ba? May mga bagay na pipotol kan kagurang na sa satuyang buhay. Tanganing kita mas makapamunga. So ngunyan daw na aldaw, inihinguwahon niya to mga tugang. Let us stay connected sa satuyang kagurangan. And trust His pruning. Magtiwala kita sa mga ipinapadara niyang pagbalo, kadipisilan. Diyan sana, kung kita nakakonektar, nakagamot sa iya, kita makakapamunga sa satuyang buhay. Amen? Sa ngaran ka na maaki, as in Espiritu Santo. Amen. Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod. Kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang na nanatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilong niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami warasan na kami danay na mag-ugma. Huli kan mga misteryo Pascual, tanganingan padagos nagibo kan pagbago sa mo. Magin para sa mo, danay na dahilanin kaugmahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapas sa ilo, Asin sa imong espiritu. taasan mga puso, Initas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo, dahil siya naguntok sa pagdulot kang sadiri para sa mo. At ngani, danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan, siya danay, nabuhay. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma. Ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit non na virtudes, asinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabing, Banal, Banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan,
Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, da idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay diwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman, girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Espesyal niya itong girumdumon, ining mga kalag, na sa tuya pong pinaparesponso asin ipinapamisa, lalo na ang kalag ni Ricardo asin Wali. Sinda asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakainto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay, nadaing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita kan pamibi, na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, Ama mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imon, kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kudihan pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niya na ihiras sa lambang saroan, inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero, Kan Diyos na nagapara kan makasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. mga tugang, uyaan Kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Dikit na patara-tara. Pag komunyon po, let us follow the right posture. Bako natigaagaw sa padi ang ostya. And ikadua, kung makomunyon sa ngimot, iluwas ang dila. Bako na nakaharugkaan. Sa ko in issue. So, tanganing mas pasil sa kamot na sana. Ang walang kamot, yaon sa ibabaw kang tuo, and irayo-rayo po. Digdiday pagtuyo na ira na digdita kung digdi ko ang maihulog. Iyo po. Yan. Day na pagpadipisilan po ang padi. Iyo. O, arog po kayan, then ko ahon ka ini. Amo, ayo. Salamat po. O, ini na po ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurang naninan yugaan sa mong mga pamibi, tanganing an orog kabanal na hunglunan, ken sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras din mga kaugmahan sa kod paman. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gibuhon po niya to ang responsoryo para sa mga kalag. I know that my Redeemer lives, and to the last day I shall rise again. In my body, I shall look on God my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my The Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your By your coming as a man, Lord, save your by your people. birth, Lord, by save your your baptism people. and fasting, Lord, save by your people. suffering and cross, Lord, save your by people. your death and burial, Lord, save by your people. rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save by your people. gift of the Holy Spirit, Lord, save your by people. your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. May perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Bendisyon ang espiritu. lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maherako na nama at aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hinaban si Jesus darhon nakatawohan harayo haraniman paduman banwan siya darhon niya tungon niya an tataramon dandadango an tinapay na nagbaso an murabot na puso nangaling sa kapwa kinabat si Jesus darhon sa mga katawan